na kunene yeri etore akungai ibwega nonto nuagere tangai ibwega nonto bwantu kwejo mpete nene koligaria baba kio giaku mwathani kage kare guru ria kwa Jehova na kio giaku ge kare guru ria nabaku barango tomeria ngai daromba muthamaki wa thamaki okunore nkoro ciao na mathugane jao ngai bagwate kuigwa mugambo jwaku ngai na baigwa mugambo jwaku bakomia nkoro ibwega mwathani ningugutia ngukwakanya kambere ningugukaribisha unitumie kama shombo Jehova na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini amen. Ibwega ntukwa narwi nkugwa mbukeretie mwathani mono tiangwire imbonoki na nkenda mwathani ngai na mbonokeria na arambita na Jeremia 1 arambira kendie tokarorerie migongo na arambira okoria na ate okaugaga ini nketho ande nkaragia ndendene yaku ngukatha mwathani nonto ntukwa narwi endo betu ndenda gutumiria uria tubati kuraithiria mwathani wenka nonto nau ange turaithiritie gutigwita bwega egiteire kinyago karaithiria gintu kana karaithiria muntu no kainyere kana karemerwa na muntu uria akaremwo gutethia kana gintu kira gikaremwo gutethia ende waraithiria mwathani Murungu ukona okumio bwawe kwa uroteto rwatu kuthoma narua twithoma ndene yukula Saburi 123 Psalms 123 nio tukuthoma ntukwe narua taito ewe riuga uju metho jetu jaraithagiria mwathani Murungu wetu metho jetu jaraithagiria mwathani Murungu wetu tikashikambera nkathoma mwanka muthia mwanka inya kitekenene yi riuga gwe no gwe ndorete iguru ogwe uria uturaga matune atiri ota uria metho ja nthumba jaraithagiria njara ya mwathani wacio na ota uria metho ja na ota uria metho ja mwari jaraithagiria njara ya mwandiki uria umwandikite no metho jetu jaraithagiria mwathani Murungu wetu mwanka riria agatuigirwa kiao. Number 3 tuigirwe kiao ewa mwathani utuigirwe kiao amuto kunyira gutengurwa nkoro ciato ikunyira rumena rwa bara bathinyarite na kuthumbwa ni baria baikumagia ruirulo tatoro mwathani no raithiritie ugwo ntegete ndene ya Weru TV ina uraithiritie kendo gatetheka ibau uraithiritie ni kenda bagagutethia injerere kwe utegete kendo getira kendo gatetheka narwa mugambo jo mwathani joriga metho jetu reka jaraithiria mwathani Murungu uria turaga matuine nonto kwena mirungu eminge turaithagiria wamba kuthayo mugango uraithiritie no muri ambeca nyingi wamba kuthayo muntu kwirete ndi ambeca nguchwirira mwana ngugi na no uraithiritie na arua twero metho jetu ijaraithirie ta muritio ngugi inya muritio ngugi urakurita ngugi ndene Weru TV na ningi ande kikoko kwa Weru endo betu no munene Weru ategaga na ate murite ati umbotetheka mware ngugi omwandika gwaku no gwaraithagiria no tungi araithiritie okarega kumuria ati umba gweta nambera na kira kwenda kuthithia ati umba kuthithia endo betu twero na arwiro tetoro mwathani Murungu rwaru ndene Saburi 123 mandiko jauga no umetho jetu jaraithiritie mwathani Murungu wetu mwankarire agatuigirwa kiao raithiria mwathani Murungu akuigirwa kiao nonto kiao gititaukaga mwanadamu aweza kukuasha mwanadamu aweza kukundanganya muntu omba gukwaeria kwire itukendi ngukuigirwa kiao gia kinyantwana kanoga yogwa na kona murigo jojo ntiomba kaire kinyamukurure okugurete omba okuigirwa kiao ukajwa kainyereka ukaigarura gitandene ntukwe wengi agagutetheria gukundia tuja gutetheria murimo jo asindi kiao gikathira
lakini ankwera kia mwathani getura Kenya na Kenya ogwo waje tuwa goturwo ntegete ogwo kuthangika ogwo inyekerete ogwo wagete kinyambeca cia ndawa kwena ndawa renji no Jesu Kristo na arwara itheria mwathani o ta uria mwarengo giaraithagiria mwandiki ni umandiko ya twira itheria mwathani chokia mathuganio jaku ke mwathani chokia mahitaji jaku ke mwathani muraitherie mwera mwathani no gwentegete winyungi winana inua macho yangu itasame milimani msanda wangu watoka wapi msanda wangu katika Bwana wamba kwethera ugwara itheretie biashara kuno tonyete marandune no meraitherio wokona kawetete kuthira mathuganio jaku jakwira ingano ane narwete mwathani agukwariria ingano ane mwathani ari kwaririo muraitherie ekwira mahitaji jau jaku munenkere mwira mwathani baba mitamarandune we antu barombete bantegete bakinya mwisho we muntu uraithiretie muntu na narite mbeca antu bara baingi abakwendia ngugi narite mbeca muntu nikende ona mwana ona ngugi kana wewe nguo ntegete ona ngugi no thomera otina ngugi no etira werwa ria mbeca plan kenda ona ngugi no airetwe no wi mwathani atomba gokuia mwathani atomba gokwairia mwathani Murungu atomba gokwa mugate orombete iga mwathani Murungu na igagwa maromba indi atheru ba mwathani ogwo ntegerete omba kuthi watomba kuonoka naruo korebete wokira rukire no te muntu kwenda kuona no ntegete ole au naruo mwathani gagukwariria omuraitherie taura mware ongo giaraithairio ro mwandikite ne umandiko ja kuira jauga no uturaithiretie mwathani wetu uria uturage iguru matune kwena mirungu emingi gweto murungu twameguana no gweto manjini nweketa to manjini twakugenda ngogebua na arua eka manjini nje oraitherie mwathani no ntomerungu ethiguru ewira gwete araya neti onaga ikarau akyo kameabundu no tikiega ucokeria iwete kiake weketeo etikia mwathani na arua nikenda mwathani Murungu agakujuriria obatu bwaku no makete woria na tenkathithia no stokete wori nanga atega no kinyeta mwisho tauria na Baisiraeli bakinyera mwisho ikitaria turi antu abokinya mwisho maguta ijaraiterie endo bakwa ndere baba go parking ngari bara baba andikite bebera utiendere akaire na ibo bareregerete na bisi oterete na gokunoga ende mwathani na kwenda omuraitheria na arua reitheria Murungu waku mwera mwathani baba ukarekana baba rega kuthoma mwathani ukareka mwathani mwekurujo kwarara na mpara ukareka mwathani baba ukiambaga ngui njega pamwe thaici bakarinde bantegete batirete nyakaniseni bari wanteta kaniseni ntina sandaka kamurungu ale agwa sandaka narua mwathani athia no muraitheretie na uma kathia no mweteketie na uma umanya distance ewo kombora kibiki wete kaniseni we mwera mwathani ne gwenda itheretie betete kinyante na sandaka mwathani imbije otere agwa baba tuita kenda to supporting gogiaku eta ombigo ya romba yakwa na mwathani agakwigwa tiga kurwa ninya tiga kwaga inya tiga kuremerwa tiga kuona wenga mwekuruiro mantu jakabua tiga kuona wagondokerana iro mantu jakabua na aru andenda gukwira atire ogwetegete ndene Wero TV uri ogutumiri eta Bishop Kendi wa Gift of the Holy Spirit ndenda gukwira atire mwendo wakwa ngikwira ogwekora itheretie kura gutiagirite kogo shwa msanda jwaku uri gutiagirite Daudi ari kinyaka ari ndene Saburi 121 akari ndene Saburi 121
ntio kalendo meu yende ankwenda kugwatania oerewa bwega akari ndene Saburi 121 taito ekawa mwathani wa mukumenyeri kachukikambera ngasho kya metho ndaitherie ire mene nia utethio bwakwa bonorekia utethio bwakwa umaga kire mwathani uria wombire iguru na nthi gutire arekekia kuru gwaku gutiruka uria ukumenyagira gutire athinkaga mukaria wa Israeli gutire athinkaga kana agua ni toro mwathani niwe mukumenyeri mwathani we kithiki giaku rutere rwaku rwa urio rio aretikoro kuwethia muthenya kana mweri utuku mwathani agagukaraya mothuku ne jonthe amenyagire moyo jwaku mwathani agagukaraya ukiumagara no gikuruka kuma nandi mwanka Kenya na Kenya na arua mwendo wakwa mwanka Kenya na Kenya wi Murungu wa Kenya na Kenya tumuraitherie taura Saburi 123 etwira tukaraitherie mene kuna milima unaangalia ile mabi witi otethia omwenya muntu agakundwa akauga nkothirie stress yetethirwa ni urebi ekathirwa Jesu Kristo mutana Murungu ura wetikire gwitia mutharabe gwikirwo mutharabe na munterwa amuntu etumo na mbaru ciawe na urirwa mesumare njara ciawe na maguru ciawe aromeria no ntobwaku no agakuthiriria stress gukunda kamwe na kuthama na kuranja tikio gya kuthiriria stress kuthora na kuragana gutikuthiriria stress ako gakuongera stress no ntuworaga no kathekwa na ndio stress ikuthira kana kayongera narwo uguo ntegete ukarinde gorwa ukarika no rongia urongi ukiuga maisha yo kinyamuisho kaboshi urage narwo ndego kwira mwathani ene tominagwe mutege Murungu tiga kwairwe nkomoshi urage ochiuraga na wetete ina na moyo jwa Kenya na Kenya yukae obare atheru inyana ndi wachiuraga na ukumeta thina nende goro neje mathina jaro ja kuinyeretie ugeta mwankine ni jwa Kenya na Kenya otetetheka kwa undi aruga ndala itherire mene msanda wangu utatoka wapi aruga msanda jwawe chukoma kiri ura wombere goro na nthi no kwenda omutega wenka no kwenda otiga otega core no kwenda gutiga kuga aciari batongere no kwenda gutiga kuga nkagurwa njene ya itonga wagurwa nje ya itonga ukethirwo otonga bwene bwaku no mwankochwe ukiromba Murungu waku no mutegete Murungu na agakwa bitheru na agakwa bira bitekororerwa na agakwa bira bitekororerwa na arwereka uraitherie mwathani na uraithere tita methono na waitano agotumira ntuma cio kuretera otethio wamba kwetho atirite bisi na mwarimu na kuringirite akwira mwana akana Jumatatu mwira mwathani no gwenda itherete to Murungu utenange ndaitherete bukarwana mukuru no ntubwana kana burwana ntu kana weta kurwana barabenera ndore yaku omba kwethe nyabate na akorita nthiguru ni rathukire mbechi ciraurire raitheria mwathani mwira baba inkwenda kuona ukumio bwaku inkwenda kuona biama byaku inkwenda kuona iriga byaku Mungu ni mwaminifu Murungu ni mwetekekua imbonete mwathani na njira cia kurigaria endo bakwa imbonete akioria mwathani uchu ugo waje tu araitheria ntu waikwe sibitare cionthe watumira mbeca cia kwendia bira biwe na bio biatigwo theri narua ndenda kuroreria mwathani no raia muraitherie mwere jwakwa ikioro giaku mwathani mwere mbigirwa kiao Murungu mwira mwathani negwo nkanikira mwire jo negwo mpombere mwira mwathani ogo igwo mpombere mwathani ndi ombare anjara ciaku otikirungo giaku otije nyawethira we na kansa Murungu no raia kansa Murungu no raia kansa Murungu no raia ukimwi
Murungu imorania Murungu ore wariokirie Lazaro ari otha ici we kiumia obiere bithiri ndaromba mwathani mono nkiona te kanta ukirini inya ndamuria mwathani baba inkwenda nguraniria kethea inyere ompete ndi nayo ndonwa president umwe wakwire ntuga nu ndonwa ekiau na twerwa arombi murombere niokire na ndaire twetera kuromba turi arombi baba inge ndonwa woni ntarombere andamwetera rietore yawe hendo bakwa igongone bibinge bira mwathani atumagera na ciondo bashawa na manto ja maneja kathitheka ndona ndamweta ukira ng'ania ukira yetwa ya Jesu hendo bakwa ndona mberia kumena menia metho endi twekira ini antu baba inge na twale ndomba ciaka na bamurombera na atokira endi renda mwiri okira no okira akara ndea mberia kumena menia metho ndona ga unde gorwa ari munene au wetu omweke barabu abakwete tiwa no nte kwenda bompenja laini nekwa Bwana Yesu asifiwe endo bakwa ndona kwena katunda karageta wakukumanga na oyo Murungu arambitanire mantu ya katunda kaukathandura wageta wakukumanga ndona iko kale au na kondo kakabunga wakanyororo ndona muntu munene au akajukia okira ugarambe dera mwathani yokio kumio kwagia ushindi na kwagia gushangiria gukona mono gwa kirinde kingi na tankwenda gukwira Murungu Lazaro emoyo Jesu emoyo Murungu ore wariokirie Lazaro emoyo na ugo waje twegitare nene ontegete Murungu emoyo na agakworia nontonora ya na kinyakariokia kerundu gya nkanja kerundu gya korago mweregera kerundu gya gwikwa kwaga kerundu gya gweta kwaerwa rekana nakyo tega mwathani taura mwarengo gya tega mwandikio wene umandiko jauga twathoma mbere Saburi 123 inko katha mwathani ntundaundi ugwa mwathani nkoraithiritie ingo katha mwathani no ntuthai nkaromba no kora ogwo ntegete wajeti gwa nkwenda kurita kigongwana gyaku kia mbere dene Wero TV nanto nabweta nara kathirangara misi ntinda kukuromba njoe ntinda kuromba ala misi kathirangara ntuko yonde tinda kuromba tuko ekimya tanarwa na ndaumaja ngeta no ende narwa kwenoloria TV ne ya kwamba utapona herekera ngai no mumbi oku njaleje no wije urame kontira aga kenda githithio kuguru kuno ame ku kontira aga kenda komashi kwamberia kuonja taka Murungu ore okombete tia gotaka antu tia kuanga batempeja mbecha tia korumana tia kuria teri tia guitanguo kiugande korumangania kinyomo rumatere okora no mwango tege Murungu ore okombere andombe no ntobwaje mbere nkenderea na ntomeri hegwe mwathani baba gwatoraga moyo hora kumwana ogo kerua Jehova hegwe Murungu wa Lazaro wetire Lazaro kaburini arokera honda romba muntu wontagete dene Wero TV wajetu wagoturwa wagete mbesa sesibitali abange banogi anto batiga kogorerwa ndawa hegwe mwathani baba gwatoraga moyo tamboro kianjara yaku yorongai kare muntu ontagete mwathani hora nianda ekejaravi Baba receiving forward over Almighty habariana bakugonya mara itongai Baba rekamwathani Murungu anchore kinyore otejeri monote no motedia Baba rekamsana jo ajume kere goravi horiana bakubathambia na thariki ya kungai Baba rekonya mara Jehova Almighty ila Otaina raini agisaravi hebya mundu jayo kere tegoroleana bakungai bathambia na thariki ya Baba reka mwathani mwereje uyo tura magoro jau tura mwathani magoro jau je
keria thiraite sinkoma baba mwathani ukaja shokanerie otero shokanerie meroito kegurune Ezekieli araroreria meroito rageta moyo araroreria merere konyamara baba mami wondi nangai bantegete mwathani oraboria baba tentegete inyakuaranya nena mekere bongai bagwate kuora ito Jehova kabwaga nontore nanya kabwaga mwathani nontore na kumbana tietora kurero kumongai kabwaga nontoba baraworia mwathani tietora kurero kumwa Jesu haleluya ni asante ravi ibwaga mudhamaki ibwaga ngai wa moyo amina amina Petero na Joana makethi kuoya kionjege ikaira muro moine kiamaoya thendi Petero agikira thine wari twari gukira thabu gutari na betha gutari ritwari a Jesu kuorania Petero ari gweta rikioria cionje thine wari twari gukira Kirende kiaumite maturaini mao makiota mare weroine kaya ke maunya mare bwaga mudhamaki paboria na baku bakanyamara kairengai Padaleria vyama na magongwana chama baba tawashia kuishia na megorole ya mwathani baba oria mwathani oria baraba ntegete ngai baraba ntegete bariongere baba mami ndemo hospitali bali nyabatebu akaire baba wena nyago kanika mere Jehova badambia dadhariki yaku mwathani tietwenereve na ramotana na rakenduo mudhandu aromba na gwetekia tuseme amen Uga amen. Amen koro karo. Uga kojera kiama. Nontonje sonoraya. Kwa wankuga gatere. Wache tueregera mwathani. Wena thina. Kwena bobe na anja siaraganete. Mukuru arejaga tambe ni umwatenda nyogotega nyametho nyago kwaliri nyabire orugete atenda kurea kewi spirit yankoma ira ikogerole kendi kathona na meshianto omereria no rombe itake morungo karo ando emwere na tharike itare mumtu amburia ko imushinkate ndauga honi karabankale na wabo akwa ke mwathani wetoke akireria ke mwathani kireria ke ngai Era mwathani ago akire nonto Saburi 127 Era mwathani ago akire muraitherie tauria muritingoge araithaeria mwathi wawe Saburi 127 iruga tiga nyomba ikethirwa yakine mwathani no thari bainoga ya barama meakaga Ntora ira mwathani atikaretie no theri mumiraria agagatoro endo beture ka mwathani arethie njeweku utiraithairia mwathani no akuru witana no antu witaga raithairia mwathani ndio raithairia mwathani ndirageria kubeta na ntona msanda kirebo na ruankwera raithairia mwathani ira mwathani njeweku na meake musingi na jwaku mbare we gokirite kumagarwa na kumenerwa na kuurwa na gushambua etora itheria mwathani mwera mwathani ndende ukinya mwisho mwera ndi ukinya mwisho igwanda itheretie utithere mbonaga mwathani utekogwerwa ngwera irwa family je kwa baba utege ntombonaga kumania na njeje kwa Murungu ande jagathena na birio Murungu muraitherie endo betwa nkukatha ngai nonto waruteto ruru ndene Saburi 123 rwatwambiria na ru kachuncheka ijere atiri otauria metho janthumba taraithagiria njara ya mwathi wacio na tauria metho jamwari taraithagiria njara ya uria umwandikite no metho jetu jaraithagiria mwathani Murungu wetu mwankariria agatuigirwa kiao tuigirwe kiao igwe mwathani utuigirwe kiao ambia Mungu akurumie umeteseka umefinyirika ukinyete mwisho mwere baba kiao gyaku nkwenda kiao kia Murungu kia mwanadamu
ikianda eka ngai mbona ore mwathani ambigiritwe kiao na mpenderete ruteto ne ruru we no we wonyora mburite bishop ona ugwe nande no gwitire bishop shetani ashindwe indi ndataka mwathani kiao kiawe kambigiritwe kiao na mbeta bishop namba murana Jeremia emwe ambera kiendi ni ugweta karoreria migongo na rwankuroreria migongo nene weru TV ngikwira atire metho jaku jaraitheria mwathani mwankarire agakuirwa kiao tio chumbuka ukiuga ng'ani anga na ntethaia anga na atigire we mwakurura mbirite goro ngwatie kuromba bishop mwana okwa akwandikwa urio andingaira thimu ntuko cionthe na agantumira gintu na andikija nkamuringira uga mami na bwana thikire ni ambororerie ndene mwathani muciari murungu obaire okaramo mutethia moyo utomba ko mutethia ria gakua antu bareta aciari bakwa bakogiana mathanduku bakogiana iratu na nguo cia gwikira kimba lakini utamwikira riria ena inya mama warambira woni nkarankiga wabothoku ndombera mutano wokwa ambete kai no thimu amberia amburi ora ambura ya bami ora aratea na ruwa ogwa mutano ntegete ogwa wandikirwo tinyara nontore mandiko joja Saburi 1:23 rugatire amutukunyira gutengurwa nkoro cietu ikonyira rumena rwa baria bathinyarite na kuthumbua ne baria baikumagia ogwa we mutana kana we mwari ukandikwo gaikumiria muciari ogwe ukathinyara kuthinyara ikung'anira wenda gwita nchubini ugita wenda gucenjia ko gachenje ba Kenya na Messi wao ndi ukathinyara indi muciari atona kinya ndururu yaku kinyana baku kinyamwakorwa kukarira rote kionaga nuogire prince achore bamagerio baturaga na bwokera bu naruo bugeta bukare nyama choma bukathithia jonthe ugatinyara ukoreri family ra mwathani akuhete ugatinyara ukoreri muciari uria gwonkerie ugatinyara ukoreri muciari uria wagwitira mumira uria wagwitire kioro ukaethia gwe nandi no kuri no teke okwenda kumenya na ruendo bakwa ruteto rugwa tukunyira kuthumbua ibara batinyarire yani ukathomba yokauga tega inya bau ukauga kautu athoma ko tikio kagia endo beto intobia nthiguru ibithiro kathinyara kuna gitonga kibonda athomete ndene mandiko yatinyanire kire kanchukune kirauga kire na kenywe na ria kiugira kire na kenywe iro maisha yakyo yakinyire mwisho tiga kuthinyara karake murungu tia komena bange no ntwe nabio enda muntonge tia mochiari ukathinyara no nyororaja omwera mathe tutaongea saa ingine mweri jonge utamwariria ni mami oku na ibaba oku na rwendo bakwa irumibira binge to kuirumithia irumithia kire aciari musiari msasi ni Mungu wa pili no mwanka gantu gakwa akarume utira kagita nyama uga uyanire kendi akwa nkagita njara ndi nyamenoru nyamera muciari akara kiri gwikira ku murumia tiga kuthinyara ri temanto amega ung'anira ugabe nai kama thina ko igo nchumbura ke mwete nya mwetikirie kira thimone uote umucokeria kwire kuikunora kwa na ikukomongera machuku aciari baba ingio kwana bara bathomithirie mono na bara bena into mono bari akwimeru mwe blood pressure sukari depression uketha muntu nyana athukire akiri no ntore erigirite tegukara narwo mwathani Murungu na kwenda ugaruka no mutega umuraithiria umwira mwathani ukare kanchikumia no ntugachunjika Saburi 1:23 na kuthumbua ni baria baikumagia aikumi bakuthumbania mono kinyana na baba uretotonyetine ukathumbagia bara bange ukauora babange batiritangoge
kinyako ukarega kuga ore batiritangugi nyo karega kuthumbania twakuigwa na tugagutethia na tugakwakura ende ukathumbia bangi uthinyara na mbeca cia wananchi uthumbanagia urumanaga ucambanagia wita bangi kithuno na rio mwathani rutete ruriuga tukunyira kuthuko ibara bathumbanagia bathinyarite baraba ikumetie tigaru ikumio tia kuthumbania tia guikumia na mwiri tia gukinya kinyogi kumairia bangi tia kuga bakari tia kuga ikajerwe murimo nojo kwijire bana Yesu asifiwe Satani ashindo na rwendo bakwa kukurukira na baratu nabo we uguriro mwathani angurerete kwina spirit cia gwatakiana ogwarite nguge ciontha we muciari ucue bisi ucue bia kuria ucue bia kunywa ana bau baku inkwenda nenkanira bo ke mwathani nonto aciari bamo bagucumbuka ana ibatonyera manda wene baba ingi bateta inya kanisene bende baigwa manto ja nthiguru ya tena bata ino bathiraira no mwanka turombe lazima tuombe tukiwa wasasi mtu mwathani anguririte atakirite shukuru mwana akwira ntithoma kairi nuitete bisi na bionde wenda kuthenga thengera kumutonya tonya na akaura kana akenda ushuraga ende wamweka ke mwathani munenkanira ke mumbi wawe mwira mwathani baba ibwega choka yanga turi baiba mwira mwathani ibwega niguo mpeteana baba mwathani bakwamberia kugaruka mwathani bakwamberia omena mwathani bakwamberia orego thikira murungu baba bacokanirie Mungu akona nguvu na inya gucokaniria na inya kubatha mathuganio ne chao menya mathuganio imurungu jatumaira na nkomano ataki abatumira kwina evil spirit na kwina holy spirit thaire evil spirit atakira muntu amberia kuthugania mantu jamai Nwe mwini ungiuga maishiria maku matungatagira o maishiria maku matungatagira o oria ne saitani kana ni mwathani uria gakuwe moyo mweru yani ana betu ataki ushankoma chiri ataki mathuganio chana nontu nkoma nije kiu kyo gintu kira wendete na ikyo kiewa kiro inkurukie bingi nyomba na miunda nambi kiewa kira kinene imwana na ndi nkome keje gataki uri arara yagatiga kwaria u uri arambie bagatiga kumbie bau uri aroshokaria gatiga gushokeria u wona spirit yeja uneru aria na ngai mwera mwathani baba ibwega ankora itheretie kana kaga kwa no mpere mwathani na nkomete kie mpa mwathani baba mbareria ko murungu bamwe pa rebete mwanka ciari bajerue na mbachuire nyinge cia ciari kumania na ana bao ibajerue mugiari ungiambira mwanka ndagireka ambira mwana mbarerie mwanka ndagireka mwathani arokugwatira na bau mwathani arokugwatira na bau irombare mbere turombere rombare ambajwa thai tulirombe rombare ana betu niguo twete mwathani niguo twete murungu na noguo gakaria Jesu na noguo kagarura muciari utumba kumenyera no ure kithomo utumba kumugaira nyoke thothomete ka professor utumba kugaira mwana kithomo no urombera murungu amwe ume na mutethie kugwata jara ya kuritanwa utumba kumugaira lakini nguo kamugurira kiratu kamugurira bisi ukaria cau yangitigira ngai no te kwanda otigira ngai kokugurira mwana magerio wamugurira agakuruka secondary akuruka kagwirirwa mbi ukagurirwa si na ko mugurire magerio kinya university agakaragatena kaona kuandika wengo na kuga wengo akauma ndu ageta manda wene no ntono gwo murogera uri muciari ukuga murogio ntura no gukurogera tigana manto jau yete kuringana na ume bwawe ipawe bibinge na mwathani oeja na ipawa ta kanisa yetu itawa gift of the Holy Spirit kanisa ya ipawa ya Roho Mtakatifu
nawe mwana no aike wake awe uri okarita cianjara na akuruke oro thomete kwa wendo betu aturombereana muciari au uri ukurira ogwe mwana uri au aturombe atutonyerombereana ni bwega mwathani tengo shokia nkatho kiregwa ngai ruteto rona aru atwekwira no gweturiithiretie no gweturaithiretie mwathani wankarero gatigerwa kiao ngai Baba igerwa aciari baba ntegete ndene wero TV parabarete nonto bwana bao ngai betorere ana nethukite wanka aciari bajwe ito Murungu hena manande ndagweta nthomba yaku ngai mbeteka mwathani uregetene kenene aciari baba ntegete na arua mwathani atogokwira tukuraithiritie turi aciari rekenda gatigerwa kiao rociara ruria twere muthamaki baba reka mwathani ukabathe kabaite manda wene kabaite mwathani uthongerine kabaite orethina ngai kabaite ramarira bagete mwathani pathari meito Jesu tonya maskuru mwathani baba wathe ana beto Jehova tebakothithinya gukarania kagwaka harume na kwarume mwathani baba ndegoro ni ukite mwanki ana ibathukite baba bate kwenda ruteto rwaku baba reka mwathani ukabonokie twakana beto njarene ciaku obarithaie mwathani obamenyagire Jehova taromba de muciari omwe kuru baba kereragira na beto muthamaki baba mwathani twagukaira ngai twakwerensa mwathani aciari baku ajwa ngai horia baba jetio nonto bwana harura na bao kewa kira wale na kio mwathani kia kugarura Saulo etete Damaski kothiria nto baku na agaruka netwa Paulo neto kwenda na beto ba Paulo neto kwenda ba umoko mbone ngai neto gukwerensa mwathani baba twigerwe kiao harura na banda kamwathani harura na bale ito Jehova aciari bone thayo ito baba tonya mashukuru mwathani kwena ndebo weshe baba to mwashukuru rekenda bagarura mwathani mathuganio jana ana mwathani bagatirimithagua magongwana yatiagirite baba ndio jarega garombo kagarure ana beto ngai kabaritane kabonie njira ngai baba twabanenkanira njarene ciaku igua kiao mwathani tie twenerethe na mutana na rakirundu mutheu ndaromba na gwitikia amen. Kai wale mai moyo thikiriria uiguru ro agigukaira ni undu wa athina ana tonduri munene na ningi uri muiguatha tugatutige ibwega mwathani baba gatutiga aciari bakurira muno Jesu baguchwa mbeca muno na into bya kumenyerana bao na bakubarema mwathani twabeka njarene ciaku ogwa wengo atwakuraithiria otaura mwatho ja mwari jaraithiria ro mwandikite no utwakuraithiria na baba bathithiria muturire na jwagaruka tugakwina rwimbo rwa nkatho mwathani rietwenerethe na la mutana na la kirundu mutheru twaromba na gwitikia amen. Ibwega igongwana rietu na arua ira gutega mwathani uju ina na utegete ino ntomi nkuritano kethi otindo otegete ukiuga wira ndure akwa ntegete angarite ti otegera ndure uriomba kurega kwijarua tega mwathani mwira baba ndikurombera mwirandu mutharime andi into byakwa ende ogwa mwathani negwa ntegete ikeja na njira yingi utuku ndarombete Murungu muno we manto ndarekenie nawe nandachoka ndamwita ndamwira mwathani manto ja chakwa nkathithia ruju igwa ntegete yani utethio bwakwa bumera kinya ke muntu nteregira nuntu ndaugire ntegete mwathani na gwotega ugatega gutire iga ugatega uge stress ugatega ubwamberia gwikania mwirandu kotini wamwikia kotini to ukandika roya to mbeca kwenda irio kuriagia wikinya kugamba ugambe nya miaka iri utachiona etakauga oni nteregete omuria na nde ucumburane kanya gaku no gutaka gwita koti no gutaka kanya gaku gautetaga nawe
nugutaka mbeca ciaku nukwandika roya eto andike roya ndina wakiri wakwa ndina wakiri umwe ndina wakiri wakwa wakundwirira ndina wakiri umwe ndina wakiri wakwa wakundwirira rumbira mwirandu mwira mwathani baba kethe agite mwe nethi ngatiri baba mwaririe na mwathani Murungu akeja muraithirie tiga nawe uraithiritie ukathina naromba kwithoregere gwita kainisene uga mwana nengi ambe tangachoe mutano chiongi andikirwe ampe bisi ugeta withuri nyatiku kana kwira woni mantu jandi nacho kinyampurisete nago gwetete na nuregere gwita kuigwa kiugo itaga nyombe mwathani ukaigwa kiugo umuraithirie pomwe barita wage a family njaga akauga family yakwa sandirio tukarane onde tukaharaniria riu ringi twingugine ndaika injiri takathuriki kwanjethithaia kigongwana misa rukiri woni nthithaia maromba rukiri kinyokeja wajitio nkorombaira rukiri kiumia gikiendere nkorombera antu narua nikio ukoraga gwita kiurune kia Ngai nikio wathinyarire nitwira tukunyira gutengurwa ibara bathinyarite uthinyarite au wathugania ugaitethia wathugania mbeca ciaku igautethia mbeca na ndichiraurire antu bonde abakurira rui runene muimenyererai rui rwa mbeca mutego wa ngoma utari nacio thina ndugutura na riria wina cigatuika thina wina cio kurita ngugi nyantuko kiumia kienda ibua utekung'anirwa muratareka nkwire utikari ng'anirwa kinyoka nengerwa nthi utikari ng'anirwa kaba witikie Jesu nikendo ng'anagirwa wina bio no ti nabio nikendo ng'anagirwe wina bio tikung'anirwa wona ngari go kwenda ndege wona mbigo tikung'anirwa narua raithiria mwathani tiga guthinyara tiga gwikumeria antu tiga guciukiria tiga gucambia bangi tiga kuringa kampeni ciaku na marieto ja bangi ingo kiweta rieto riaku tande unjia nkiuga Bishop Kendi nagwe ringa kampeni ciaku ukiuga honi ngabuthithiria honi inthithitie tiuga teng'ania atithithia dekana mantu jau tia gutengura bangi rungama na uma nawe mwathani Murungu agakonekanira mutege niango keneiru tetoruru kachunje kaka ijere atiri otaura methoja nthumba jaraithiritie njara ya mwathi wacio na tauria methoja mwari jaraithagiria mwekuru uria mwandikite no metho jetu jaraithagiria mwathani Murungu wetu mwanka riria agatuigirwa kiao nikio tegwetera mwanka riria agakuigirwa kiao nikio kwenda gucunganiria nikio kwenda kuthagana bia bite biaku nikio kwenda corruption nikio gweko obisini oeja ntungugi ukendagia nikio kuungania mucara jwaku na rukorungi na au naro mwathani Murungu nakwenda muraithiria mwanka kuigirwa kiao ogwote onokete ukinyangi nkoma wenyangia bira wena bio cokera mwathani ta mutano ora waurite ira mwathani baba mbonokia nkuraithagiria wenka ukareka mbuga kikyo gigampa thiri ukareka mbuga ndachenjia kandatiga mwakuru wakwa ndaumara ndachenjia bangi na ndinjekabwa kwancha guciongera thina pau ukojania na hau thina uciongera nontu no bakenda mbeca na bakenda kuria na kunywa na gwikira bwaga na gwakarangi kwancha nkurukie wanja na ndigo kathina nkuruki go uciongera thina ukiwa nari no karirwa bwaga no kariria buthuku muthako mwara ara nzekerie ambira ndamuria aikungino ng'ania ambira twathukanire ndamuria inari ambira ukamuona ri uria athongomere ndamuria na ndino ri ndagurire onge kompore nyana njara na ndio gutetheka ndaraitherire mene ikere mageko kiu oraithiritie
Awora itherete atio ira mwathani akwonie njira turia wego umenye njira iria ya kuthie kwa Ngai tondu njira ni nyingi cia kuthie kwa mucungani. Yani ureta na njira wije na inombetete kuona utethio ugeta kwa mucungani ukajwa ugeta ndawene cia miti ugeta uketho ici cia kwajithia nkuruki ugeta ukajwa ugeta ndawene cia orogi ugeta ukethura nau arogi bakuria mbeca na ng'ombe na mburi na umio no theri no tekio kona lakini weka wiregero bwaku ki mwathani agakwigirwo kiao rieto riu kiao inkwenda uri nyinyeria mono kiao muntu nde akwira woi tukendi ingu kwigirwo kiao na kwigirwo kiao utikiaga gutethia imuromo wake agakwira ingu kwigirwo kiao lakini murungu ojo akwigirwo kiao thine unonto te muntu te no batubwawe agagwita kiriwa na njaleku yawe yorio ya umbani tingi ukarikiwe FM 96.4 ukiri tuthomere ndene Isaiah 41 10 to 11 ikuga atiri ugakira nontu murungu ari hamwe nawe agokaragia agakugwataga na njara yawe yorio umbani no kwenda mwathani ngithiria nkarombera baba tionoketwe no kwenda mwathani ndikuromba muno 2010 irombo ndonera baruga kwa thirikari cio tumiria endo bakwa ndikuromba muno mwathani ambiramba kendi kuota nda mwathani andharima ndagia atwagia kiwanja kia gift of the Holy Spirit kia kwa kendi kuota kiu kingi twagurita mbere na sandaka ira ndaeja wa ira ndamba irio tumiria mwathani ndawandikie ndia kenda mpomba gwaka kanisa na mugambo jo mwathani jo ambira aka Bible school aka nyomba ya gwitana ganto Biblia nthomile tu mwathani Biblia nde murima na ngeta kirema tukaraniria no kirema iguru ni kundu kwega ni kwa kumaga maundu mega urayuraga kirema iguru tugakuruka tukarathimwa msambatire kirema ndita irema ote kirema nteta kuromba nendale wa constitution ndaandikira constitution ye kwa kirema kia thandi endo bakwanera kuruka kwa thirikari ndikwewa mwathani arambire aka Bible school itane antu uria nkuritanaga Bible school yetu itethurare kawaida tugaitana antu uria mwathani akanditanaga anditana nkanenkera mwarimu ndigiri akandika yuku ndigerwe kinya munene wetu kiraito akiuga agaitana Kimeru na atu tugaitana Biblia na Kimeru na Gichongo na Kiswahili na itu akieta nyombe uye gukinya Linto na Arua kathiranga kenda tugaitana antu Biblia na kuthithia counseling mwekurora nkoro nontu bwana kumuchumbura akeya twa mukanso tuga kanso kinya twa kanso nyana bau turombete counseling utemi ombo terombete kuitana muntu thugane tionto na nkoro ewe tonyo na mathugano jawe no mwanko cia takano rarekesa omwere nsalera ke mwathani kora wewe gwate kugaruka na romba geni endo beto ugwantegete wikire romba ndi utarana ya mataranya yaku ugeta duruthe na irawe na cio duru marando jawe na cio korwega kwa ukaga thiri ugetura metho no teke okuthithia lakini oririra mwathani murungu akaigwa wi mwinungi ugandirikana mwathani ndina karumbo kaunkithiria ngatonya rombe nera kurombera mahitaji yaku gontegete dirikana mwathani dirikana mwathani dirikana ndakuromba urikane ngugi ciakwa dirikana mwathani dirikana ndakuromba urikane mwiri wakwa dirikana
ririkana Mwathani, ririkana ndakuromba, nikumbuke Mwokozi, nikumbuke Mwokozi, nikumbuke na kuomba. Ambia Mungu akukumbuke. Tonyero mbenyo kira Mwathani ndikana. Nyethia nuremero gukinya kanisene ra Mwathani ndikana. Nyethia we no wetere kinyandu kene wetho wa TV ikionanagia Bishop Kendi ra Mwathani ndikana. Hegwa Mwathani baba kuri antu bantegete ndene Wero TV. Pakudhangeka Mwathani manto yao yategweta bwega. Patalete asara Mwathani wanjuri. Patonyete marando na Mwathani. Pauli Mwathani ngai. Pena magamba kotini Mwathani. Pabatena nyambeshe siya kuandika roya. Pange na succession ngai. Pabambaraka ojolete nja baba. Pange batena ngoge Mwathani. Padhomera na batona ngoge. Pange bale attachmenti. Pabakinyashe sabuni bate kuona. Oh ngai baba kuwachoraga moyo. Pabarikana na bakubara bantegete ngai. Peberia madena jarabe na John Jehova. Peberia madokano itongai. Paedhere itomudamaki wanjore. Omunto batubore nabu. Orion tegete no Orion tegete. Hamojoreria baba. Tenkwenda na bakuba koje la biama. Tenkwenda bakoje la biama ngai. Ntogware Mulungu wa biama na iliga. Yabara bali tango gendene TV Weru. Baba bali tango gendene kameme ka Weru. Baba bali tango gena munene wa Weru. Baba ndabe kanjale ne siaku. Baba tujarabe na joka bayingerie. Ntogware mueteke kuwa. Baba likana na ntigwa Mwathani. Baba likane koro ntigwa. Baba menagerwa Mwathani. Banyirete Mwathani gotengurwa. Baba kabari yongere ndaikeje ngai. Baba likana Mwathani akoro. Baba ntigwa barabatigirwe. Batena bakothithia Mwathani. Bagwatira no baigeke. Antu babethe baba tena ngoge. Barikane nchukwe na arua. Mbete kamaromba jaja ngai. Bakojera biama ngai. Bakojera biama Mwathani. Ronto wakia ogea kunjesu. Tube kanjale ne siaku. Baba bonekanire ngai. Tietwenerethe. Nara mutana. Nara kirunduo muthaunda romba na gwitikia. Amen. Chonde jale mpendaga. Chonoraga kirikwe. Mobatu jakwa jonde. Nijathira gwanigwe. Minchuria atumumu. Na orie ndwari cionthe. Baria bakunyamara. Mwathani batethie. Baba tethie bara bakunyamara ngai. Baba yinyekirite baba bonekanire. Otwirire tukuraithiria ta uria Mwathani. Baba nthumba iraithagiria mwandiki ucio. Tugukuraithiria tukunenkera mobatu yetu. Merigwera merito Mwathani baba ndi ukunenkera ndi nthumba yaku. Okamatiriano baku Mwathani. Nyabara bakwiri bakurira. Nyabara batena thiri Mwathani. Oro bathiri itu muthamaki. Ndaromba ukumio bwaku na umbani bwaku ngai. Rietwenerethe na ramutana na rakirunduo muthemu ndaromba na gwitikia. Amen. Endo beto ogwo thikiritie no tegete ndene Weru TV. Kietainya ndene Mwathani na umberie ndene Mwathani. Mwendo wakwa uria kubutumagiria bita wa Bishop Kendi wa Gift of the Holy Spirit. Wako ikora katheri bithara ndena maromba ntuko ya Aramisi cionthe bithara ndena maromba kuria Kathiranga and quarters. Umeta wa mutindwa ukagia ngari cia katheri bere bagwike njirere tonya mwereru. Whether bikibiki au bere mbonie ni kwa Bishop Kendi. Whether umeta rugirene au gweta waroire au gweta wanjire mwereru wakinyira ndakausha bikibiki si director tukanisene. Nenyo ketho atena cia kurea bikibiki au teka kurei no uoke mwango kethirwa nyombe nene na bendera eu nio kanisera ndombagira Aramisi cionthe na kinyana arua ndaumaja ngeta ku Kathiranga inonkethwa ndi na kiumia ntuko ena arua maromba chakwa mbitharwa ndi na unduma njuke njiro njuma ine unduma mbitharwa ndi na unduma Jumatano ntimene Aramisi mbitharwa ndi nyombe nene Kathiranga
Juma mbethero ndikaria kangogo nara witite bosharia Jumamosi thaa 8 mbethero ndi nchirwara university ngwaka center tigania ndina branch mugwanja tigania ko mwathani Murungu abutharime ategeri ba Wero TV ampejane na mbekwa nontu wa muntu uria obaterio no undingire ntithera ndi no bagusi tukaromba na mbekwa 07 27 92 9291 07 27 92 92 91 Bita wa Bishop Kendi Kaimenyi wa Gift of the Holy Spirit wako ikura katherite kuraja mwathani abutharime na abuthithire manto manene tukuthome tendene Saburi 123 twashoka twathoma Saburi 121 na twathoma Saburi 127 tukuromba maromba jana twaromba maromba jamba jua na ingwitikiria ugakujira kiama kia mwathani abutharime aturombe romba ria kuthiria ngucokeria nkatho nontu bwa kigongwana kia narua ndene ya Wero TV mwathani Murungu wa njuri ngugucokeria nkatho mwathani nontu bwa founder wa Wero TV ura witikiritie rutato rwaku ati abunda miguanano horo mutharima no kamwirigira baba ngucokia nkatho nontu bwa tegeri ba Wero TV para bontegerete mwathani na bathikira kiugo giaku horo batharima no kabairigira kiao giaku kiro batongeria pia manairiga biro bathingatarie twenerethe na ramutana na rakirunduo muthenda romba na gwitikia amen baba komba kuja kathiranga tutirimaneni no baba tumba kuja tharimweni makanisene jarabugeta Murungu atindanire na abwe tharimweni namba